Anko atioge ni ringi mutegeri wetu o Meru TV ke mubango yoyo wetu yokoringeme yokoringeme mbule rande we mubango yokoringeme koringa ime mubango yura tumba kwithira tuyutariria yara yethite na mbere mantu ira yethite ye no rito alafu tukaomba utariria yara ye magazetine netharire mwisho ruare ntukwe juma itomba kwithira tukiariria talents kana talanta tukurikana ki baibu kuri antu bai talanta bai yana bana nkiri omuntu gatondo kawe antu bu bana kairo anga imbesa bana nkaro mbeta omwana nkero ngiriyana ari totaita tukathukia utithoma baibu bobo ataruare ambecha tutongere mecha na ndi mwankachi ama lakini tu yo mwa anenkiri ngiri 10 au onge ithano onge mwe na ndi bonjo bero bakonjorithia pero baka multiply te basi ingesie konjorithia ni kuingia mpesa hiyo omwete izati yake ongeta bora ongeta omwetere ongera ongeta itha ongena te bibi hare bele tu uri ngiri ko mino ongeitha no abaithire aba multiply ongewa ai te bomba ko multiply dire mtu mbese otheri anyway mete purity mudhani antu kumezane riri atore mwisho kenda tumba kwariria na duare kuri ntukwenda to ariria tukirikana thionko ikiomi kiukeyete thionko isande thionko ire thionko isande ubangita wathiete by then tukwe thionko mbere thiro gukinya nkethora ndikumeana ate tutira form ile watu miate akethia we no wetero ithionko imutege akaomba weta baga twitera tutira ugura nguchi thionko kwiro wetaka utikirite nguo thigonko eterewa kwe kana kangi au karora sina ai karonere na atia bakira kana kakira kakaurina ana atia bumbangirite thiongo ina neze bakola yau roi kana kamiaka itanzatu yani kana kokena ume kagira kaburi ana atia bumbangirite zainge ko bumbangirite omborera bathekere barora sekana gaika nakaritete manto ya meana ibakomenya ibakomenya ithigonko ne tore na kebera no menyerete mwana kumubanga banganiria na thai na kuona tindariri no mwankorie so tukirikana thionko isande uyeyete na juma itwarira cia talanta ware kuri untu kwenda twariria na ni untu bwita hand in hand na talanta ni untu bwitaniria muno na tia yonto muntu mwete kana nya muciari kana nya muntu munene aumba kwethia kaita kaka thionko kana nya ntu kwethionko kenda umba kwethira akiona mbesa akiona something mono o kinyaciari na bono ntu nukona January ni oije watumira mbecha tionde thigonko ni otikwe January utinacio so ndera twariria obomba kwethia antu ba thionkoeze kana kaita festive season igomba kwethira ye source of income kebo manto ya maingi of course antu bomba kwethia ala antu kwa Christmas no wakane marangi na balloon ndethe tipo thionko imwe ngoye mbesa yembesa mzuri waka ndira tuana tuitara wetoka ura paints ira tu wetoka uwa wenderwe sieta wa kana paint kai wata paint ndauliro imario twa yau wetoka ura tesi mbesa ininge ukaura rangi mwanya no gaura balloon Henry
Ukethira kwenda ukethira gwithite architecture no ina architecture ne waka nyumba tumeo design othio interior design but we course we but ukethira ina talent kwethira ina talent unya yochora ukethira ina creative ukethira ina talent yochora no chora mtu othio na ni ochora othia geka ni ochora ambisa na zingo no chora ambichere gweka ya guchuria lakini creativity you still no yukumire nyeki ochora mtu othio ukime ochora so no come up na way na rangi weta waso rangi ko blend boe ana si smart na manglitters yao ukamberi ochora na ngwe uye mbesa tukwethio nko ukambe mpuo ukambe after ore sabati ore sabati ya ulanji othiria nade kawitakia nine na ara ana bagwikwa nine yes no wete nyeki hanine no wete ukaroma njirene kinyake big town sira ciena anto baba inge no wete ukaroma ukamberi ochora no woni ani ngirisi yakuinya yes kuwe mwake uya thigonko yo sorana Mianto baba inge iba umira muno. Nanda na boy bendete manto jau. Ana na bola si mosoro. Utetania mwana tao niona bange basorio. Alega usoro. So no kono kian boy ana kwendia baluni. Kuera baluni era gari anga imebiera miraya. Euni enda tale. Eri talent mwanya. Eri talent ya bayo. Era na bawa wakiongo ba kunde kania. Ewi talent ya bayo tiwero tena talent. Tiwero tena talent ya eruo. Nikiena kuga monki na uwe. Monki teka baluni ka uwe nuwero ka ibuo koma. Ewi talent ya bayo. Wega sana. So ewi njere mo by the way omba ku make mbesa. Kaita kaka zionko. Exactly. Na kinyakire arugi nabo. Tuge ugore expert wa kuruga na kagita kaka thigunko no wende no withirwe ugitumira urugi bwaku gwikira kanyamu muko for example geta te lazima uruge biathone no tutuge biathone ntukuiba boka rugi ba ikundi lakini kwenja etanja ibu kwenda kurugerwa mbimbi no beje ke mtu ja utokomba kuruga kinya chapati mandazi mbi na pilau ngi batomba kuruga chapo na pilau bende takora pilau ende na batisio kuruga batije lakini woketha no kumenya ugeta ukiuragia ngugi guchwa na at the end of the day kiro kwenda tembe nya talent kuruga talent kwa nto baisi korua naturally tena te baisi korua so no tumere skill ukweta bura kwa ani mbesa no wo wangu eni yosoa na mtu akona we committed mtu na uswambia ka serious no eta we presentable there te eta we kirete anga ibina te there na nirio te korua abi te korua na ni karera ingere kuinya korua nya korua kuinjire momba kuona mbesa inyinge muno no ruwe nya metue ko miendero kaomba sindio we metue ko aya kumarokere nuko nore expert yo kuruga mutu yo mwe yotiera ari tuwe orete metwele that is 4 kgs ni otiera profit 600 imagine ewi metwele so metwele 600 oruwe te metu ena 1200 tebo ewi metuena na 2500 okay kirambecha chonde muko no atonga no kana no weretwe no ambiria kuiruga tuko gwake okiruga kwanza obati kwa vile ya order tariki 23 yao 23 okayokia order 24 kasiambiria no menyere iko korewa ikuro kwere kurete nyamba cia tuje thionko takwera twekete nyama uwe omenyere chapo ciaku ugokwibanga bwe asitie pelo othani riu kaitete kwendio tura ulu iko inga mwari uretera cionthe cietere kurusi harire nyama kilo 4 ro tawa tu stress yo wa alafu kuro wayu kuro isi ambegirete stress isi ambere ngero yongwa kuro ili kwenda 24 tuko sianganire kaoko wako kanda bangite torua tariki 25 siangana kaoko siende thakene otuko siaria twethaira mboero kiri checho to make the matter worse thainya
riko tiarete ruori sieta cia nyama icho chaije Christmas ni mwaka jo lakini no sawa so umenyere urwa chapo ciaku watia mwari ruori tabura na kiria ini kiria ini baraba inaga kaka ni kagita kangi ga shine ka ini go perform na ma DJ yonto ngimbikire to smack okay to smack asa no come DJ kana muini no to come boega especially kire no kire events kire pubs prices yuchonde kire makanisa inyajo no withrowe uge perform now no kona ganto gaku kinyibo gethera bore anto babeze no bogaze no botsema ninya tu oyo ena talent ye kuna kweyeta wa karaoke na utometa na u twena so kubange tuwa karaoke na so kubange tometa so kwa tu kwa mwana ko mya ko ina yu yisi etakava song kwa DJ na ko mya ko mix kuna mtu nyo instrument ntemende na vokalita instruments so boka gaza boka bwezi nyaka event boka bwezi ya poster edo boka mberia wetana kote asia manto yangu nya deizate baba Kenya nya zera entry siringi 50 na bwezi bo banganeti nya na rui bange na u nya popcorn bakeja badansi no kona ibu kona rambio wow kona mbetsa December yeah so wow anto iba thwani boya ento thwani bila tomba kuthithia mwanka tuwekera ka betsa no amuinya go atua guide kuri anto baba Nairobi anto baba Nairobi kwe badisi shago boya Nairobi badisi shago boya badisi shago so no amu go atua guide tongende ande temedra batise boya na betete na Nairobi bakorigwe angaba ula kakwenda lakini anto yabo kwebo kwero batua guide na bakoria basi ethia bateko enya bateko bonia no batua guide by the way wa bonia ma places na ba kwenda na ra kwena scene kana features smart nature uweta wa bonia places unique na nto baba te kwa area no mbino nto bo kubanga idiko na betha bena bie kure no bakamate bie kure ukarira imagine karira bie Nairobi imibingio kwenda na betha bena ngare fair ni utheri ansi wo bakai ba ukamatero yes na bokire arimu kwina rutha runene rwa kumatha izi mwanka tariki 23 January na I think uri mwarimu egitarire kwina kanya gaka nene omba kujukinya ari tobaire bathatu batano ukaitana anabare eni ukaria na aciari bao ntakuona uja nini kinyeu no wona mbesa na inyeyo I talent no rita na inyeyo emuritoa nyawe murito university okubwithia teaching kinya wente utire muigurita na mwana Kiswahili na Sonko kabisa atithomete Kiswahili ukania kesio ngobi aba na ndithi ne ekenjera CBC utithomete ma CBC batithoma Sonko na Kiswahili lakini wero tumebipa gutuma no baritane kuthoma taarifa alla wote bagenda ko andiki banteto so no baritane kuthoma taarifa ngera musiari yangu train na baba trainera mwana mtangazaji wadana kwenda anyway iwisi njera yes imoira nto bomba kwithira bakiani ka something utumira talent sio kaita ka nyongo kenda bomba kwithira ba yukumi ambesa kenda to kinya January iteka January tukethera omeri ora nikuona thaite na batwe Nancy thaichietere ni bwega sana nonto bara tomba kuthatwa ikija tukathugani ukomba kuthoa kijokia imwe chiayu worare au kiura ai mbimba kuthithia nandi mbimba kuthithia December nkona mbecha no uthithia one of those ukomba kuthoa gichikira kamumu kono karathi gunkogwirite uma kurugira antu na goka na gwaku mete go garu antu ko yonte ante ari no okire nya 5 sacrifice okira 5 ugaru mpaka 6 7 8 9 10 nya mpaka 3 no garera sabati mo by the
tuko gatoka kurua ringi ciaku ukarira imao Ukaita na kore chapati jaira. ukaura kamutu waku kaka nini Ukaruga ukiruganiria. Ikinya ten ko distribute no kona mbesa bamwanja waturiro eta kure thiongo eku wethira ko haka na biu ukiendia na baku out ke public places yonto ya yu eta wakaniri bange ko kwenda enjoy mbieje akaniria bo amwe enjoy abo kiani something still exactly ngitikagia au ni tukaingira mubango jwetu muthenya jona aguo ni tucemanie ugoro ndene ya mteto cia Meru TV ugoro ndogo yes ngakwendera ntiku inthongi tinda bwega rikana no watanire abatu era Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital, Twitter Meru TV Kenya na website merudigital.co.ke. Eta ke pages isi yetu kana ke social media handles isi yetu wone nteto irato wikira o monki ombe kwithira ukilike kwithira Facebook kana YouTube ombe kwithira we comment ombe kwithira we share no subscribe ke YouTube channel yetu nteto irato wikira o nteto monki kato witia kathi na ke website thoma story usi ito wikira story mwanya cia siasa sports ya ndeguru yonde na kinyaume ya ndeguru so tuthiatire ki social media platforms sieto ni Mbeta Purity Muthoni wethire wina weekend enthongo mupio ruare juma kato hukuma weekend wethire wina weekend enthongo mupio pio na rikana royo twina owe ke mubango yo super sato yura yo ambere 7:30 mpaka 7:30 the mo anusu e oro mpaka 3:30 cia oro mubango yura tukwe ya makareka monki iyo ya kiomia kana yara ya umbite kwithira ya ita na mbere ndene ya kiomia endelea kuwatanira batwe Meru TV ukauma ethira wina ntuku imbea